Naimbag nga aldaw kakailian. Welcome to the Thoughts and Talks from the Capital. This is the La Union Agkaisa Talk Show. Katatanga aldaw apo, we are actually celebrating this month our National Tourism Month. Kaya naman, makakasama po natin ang dalawa sa ating mga leaders in the Provincial Government of La Union na kasama po ni Governor Mario Ortega sa pag-promote ng agkay-kaysa nga turismo dito'y probinsya iti La Union. Iso nga rod, I have the honor to introduce apo our guest for today's talk show. We have our Provincial Administrator and of course the OIC for the La Union Provincial Tourism Office, Sir Mon Torres. Naimbag nga aldaw mo, sir. Imbag nga daw, Jack. And of course, our board member apo, the committee chairperson for the Committee on Tourism, Sisterhood and International Relations, naimbag nga aldaw mo, apo board member Eliza Christine Sibuma. Good morning, Jap. Good morning, Sir Jap. And good morning to our viewers. Hello. Ayan, okay. So, umuna nga rod launay apo, kablaaw, kadagiti kailyan tayo, Happy Tourism Month, umuna ni Sir Mon. Okay, kadagi tayo agbibuya, ang nangdangag. Dito yung programa ni Governor Mario Eduardo Ortega, na imbag nga bigat, and Happy Tourism Month. Ma'am Eliza? Yes, hello to our viewers. Happy Tourism Month to everyone. So, it's not a secret or there's no wonder na La Union really is enjoying the benefits of tourism. We are able to see how tourism has grown in the previous years because primarily of tourism at ibang mga activities na din po. Ngayon po, I'd like to first ask, ano ang iti kapanunutan ni Apo Governor Mario? Inya iti direksyon tayo apo tatta in terms of tourism and ano yung mga i-expect ng ating, both ng ating mga kailyan at ng mga turista natin. Umuna, Sir Mon. Nabit pa mat nga nagtugaw ni governor niya as governor nga amutayumat nga sakbay nagbaling nga governor ket isumat iti vice governor. Ket iti sigun iti panagtungtungtong mi kunana iti turismo ken agrikultura will always remain as industry in the province of La Union. Isu nga ti kapanutan or sino ti agtugaw adalat ta di agriculture ken tourism. So nga kitkitaan tayo nga iti development thrust as far as these industries are concerned, it will still be agri-tourism. Ngam pag-adalan ta di konsepto ti ecotourism, which is to me ti kapanunutak mat like a more encompassing concept iti turismo. Tati ecotourism ko na we're talking about sustainability, ti amin nga not only the environment but also the industries nga mangsuporta iti turismo. So nga madamapay mat iti madamapay mat iti town hall meetings tayo nya nga alalaan tayo dagiti sentiments dagiti kakailyan tayo ket ngam based on the initial nga feedback da kasla talaga nga ecotourism iti direction iti kahit da nga papanan. Wow, napintas na ito because we are, kumbaga, hitting two birds with one stone. We are maximizing the potentials of tourism. At the same time, ipakita tayo that we really uphold environmental integrity. Itibiyang BM Eliza in terms of legislation and policies. Ano naman po yung mga nakikita nating pwedeng suporta para mas i-strengthen pa natin yung mga existing tourism potentials natin at the same time to discover more in La Union. Okay, so dagdag ko lang dun sa sinabi ni Sir Mon. In fairness really to Governor, he's very true to La Union Agkaisa. Makikita natin sa town hall meetings talaga yung pag come up natin with a mission, a vision. It's from the ground up. So that's what we're trying to do also in my committee, sa Committee on Tourism. So sa initial meetings namin, natapos na kami ng public consultation and onboarding. Gusto rin namin na yung mafo-form nating legislative agenda ay from our tourism stakeholders. Pero ang priority ko siguro ay yung pagpasa ng tourism code. Kasi yung tourism code, that is the framework of our tourism development. So it's important na
after, I think, as of now, nasa office na ni Governor, nire-review na nila kung ano yung what aligns and what doesn't. And then, after that, mapupunta na sa amin and we will prioritize that in our committee. Doon sa consultations nyo so far, BM, ano sa tingin mo yung parang mga emphasis ng ating mga tourism stakeholders, and how do you intend to respond on to these via legislations? Marami tayong, syempre ang expectation mo dun sa initial kong consultation, lahat talaga ng problema nag-come up. So, marami silang hinihinging support. Pero, I think, siguro for example na lang for example, meron tayong anti-obstruction ordinance. Pero in the case of San Juan, they want sana may mga particular days na i-allow yung parking sa isang side para naman sa hillside para yung flow ng traffic hindi masyadong mabilis for our tourists. Kasi kapag masyadong mabilis, disgrasya, ganyan. So, yung mga ganong examples, meron din tayong meron din silang proposal na sana yung mga tawag dito, maintenance ng public utilities natin na hindi done on the weekends kung saan yun yung influx talaga ng tourists dito sa La Union. However, meron din syempre ibang nuances. For example, alangan naman na ang maintenance ng public utilities ay on work days, on weekdays, may pasok, may 'di ba, sa school, sa offices. So, may mga ganun tayong mga binabalance. So, lahat yun taken into consideration. And as for the policies na kailangan ng improvement or kailangan ng amendments, na-note na rin yun. At saka, may ongoing na, hindi naman tayo tumitigil sa collaboration with Lupto. So, partnership talaga. I see. Okay, so that only goes to show nga under the leadership of Governor Mario, we really emphasize on consultations and dialogues. Naman pa hindi naman natin mako-consider talaga lahat because everybody has concerns, has interest, but at least the platform for participation is open, particularly for tourism. Iti biyang mat nga sir, iti executive department, what particular siguro how does the governor visualize iti direction tayo iti tourism during his term? Well, tinood din nga nagsalita kami governor. Napansin na nga, well, hamat nga jay pananglaksid niya, wano iti second district ko na, iti first district ko na, tourism ti pagsasalitaan, instantly may bagada. Diba? Surfing, tangadan, imuki, di kasi, kumbaga instantly, di kita ti second district ko na, adu, ngam, saan nga, kumbaga haan nga byword nga, yung makon ko na, haan nga byword, iso nga ko na, kaya tayo mat nga, ag-focus, papigsaan, dito'y what second district is offering. Hamat nga mabalin, hamat nga awan, ado, ngam saan nga nagbalbaling nga byword. Ti turista, local man kan aga po outside the province, ti talaga nga pagturungan dagat dita nga area. Malabsan da iti second district, jada dumagas da. Ngam nujay ko intention nga apan ijay, siguro kurang laeng iti hype, kurang laeng iti marketing. Ket kitaan tayo amin daytoy. Kayat na nga kas na emphasize tayo jay La Union agkaysa talaga kahit na nga iparang iti La Union as may maysa. Awan iti basiti attention, awan iti dakkel attention ngam dapat pare-parehas nga attention data. Ket iti biyangmat iti opisina tapno the technical nga aspect namat di jay adamat ten iti aramidan tayon nga kasla analysis of the tourist attractions tayo. Adati tourist attractions tayo nga established, adamat di jay mangrugrugi, adamat di jay potential pailaan nga nakita tayo. Sorry, can I add to that? Alam ko, gusto niya lang alam ko may time tayo, but syempre, as someone coming from the second district, nagmayat nga mga gan nga, kasya iti
panagpanpanunot ni Governor nga kaya't nga ma-include iti second district iti tourism development ito'y province. And it's true, very aligned iti kapanunutan mi with Gov iti Committee on Tourism actually iti proposal mi because here in La Union, Sir Mon, Jap, kompleto tayo from ridge to reef, nasa atin lahat talaga. It's just a matter of really promoting and developing. So, iti proposal ko pa nga may no, ada iti creative circuit tayo, adamat ko iti tawag dito, adventure circuit tayo. Because in the second district, meron tayong mga mountains na pwedeng, may trails tayo for off-roading, may trails tayo for trail biking, meron tayong rivers for rafting. So, really, pwede tayong maging hub with our accessibility, pwede tayong maging hub for sports tourism. So, yun, just to add to that. Well, actually, BM, DJ, off-road ko na niya, napagtungtungan na niya opisina ti tourism office DJ. Nga diya ro dahil tikot water, adamat iti mountain. So nga, one focus actually kat diya ro developing the classic, that kind of tourism na appropriate iti uplands. Diya iti Aramidan. What I can glean from the insights po ninyo is ituloy tayo lata dya identity tila Union as a destination for sports and adventure activities. Dahil matagal na tayong kilala for surfing, but there's more to La Union than surfing. Dahil kaya nati ag bike, kaya nati ag river rafting, kaya nati ag himpapawid, ano nga tawag doon? Yung mga parasailing, lahat yan ay available dito sa La Union. But of course, lahat ito ay paplanuhin natin yung maigi dahil ang number one priority naman ni Governor is the safety ng ating mga turista. And speaking of safety po, isa din ang ating tourism industry sa mga pinaka-naapektuhan po ng recent na bagyong Emon. But, just like any other constituents, they were quick to recover. Intay mga Rodamuan, how they are faring so far, kan inya pa iti maitulong tayo para kadagiti tourism stakeholders tayo. Let's watch this, Apo. Para po sa mga kagaya ko pong bumabangon na, nakapagpaayos na, nag-ooperate na, konting tulong lang po siguro ng government na i-promote kami para pabalikin ng mga turista, pasiglayin uli ang turismo sa San Juan, sa La Union, para doon kami kumuha ngayon ng aming mga panghanap buhay. Siyempre po, pampasweldo rin namin sa mga empleyado namin yon, tapos at the same time, para po doon sa mga hindi pa namin na-prioritize ipaayos, kasi kung ano lang po yung priority na pinaayos, yun lang din po yung mga napapaayos, diba? So, yun po. Nga, so we have to take care of our customers also kasi nga, alam mo naman, gustong-gusto na rin nila yung food. We're lucky na we have customers also. So, yun. Kaya, eto muna. We concentrate muna dito. Anyway, then siguro sa peak season, if we're lucky enough na meron na namang na save, then we will try to anyway, mas pagagandahin na siguro, hopefully. So yan nga po ang tanong at concern ng ating mga tourism frontliners to tell the public that we have recovered from Emong. That was one of the toughest typhoons na na-experience natin so far, but we were quick to recover. Iso nga mabalindam man nga umay dagiti turista. Umuna ni Sir Mon, sir. Well, actually, no kikitam tatanya, mapangkatatay jay tourism areas tayo nga kanay nga papapanan ni turista talaga makita mo nga talaga nga naka-recover wano naka-recover da basitan ngam jay karon timing tada ito nga bulan is tourism month, so mabalin adto activities nga mabalin tayong Aramidan tamno ma-promote dagito nga establishments tayo dagito nga tourism areas tayo tapno tultuloy lagarod iti panag-recover from that devastating typhoon Emong. In fact, dito yung area, dito yung surfing area, kat tuno sa marunong nga bulan, kat surfing break matan, kat data duwa nga areas tayo nga surfing area nga na-identify. As of now, dito yung San Juan, ken Bacnotan, akat ag-collab to. Handa nga ag-compete for tourist arrivals nga ag-collab tapno ma-promote nga duwa. True. Actually, tuloy-tuloy naman yung activities natin. Sabi nga ni Sir Mon,
September tourism month, October surf break, tapos November Adati long weekend, tapos December Pasko. So dire-diretso na talaga yung activities natin, at least dito sa PGLU. I see. Okay. Sige po. So, to conclude or to synthesize po siguro yung ating discussion, we are, there's really more to La Union than surfing. We are really looking forward into discovering more attractions and activities na gagawin po natin. Inya nga ta, ti mabalin mat nga aramidin dagiti umili, tapno, because this is agkaysa, everybody should be providing input for a more aggressive tourism in La Union. Inya nga ta, ti mabalin damat nga contributions, Apo BM and Sermon, for tourism development in the province. Ma'am Eliza. Sa akin, ang ano ko lang, pakiusap ko lang na come to La Union, but please patronize yung ating mga registered. Huwag tayong magkikipag-usap sa hindi rehistrado na negosyo. So, kung kukuha tayo ng tour guide, doon tayo sa registered. Huwag tayong sumakay sa colorum na mga van or colorum na mga tour guides para talagang ma-experience natin ng tama. At kung may mangyaring aberya, matulungan kayo at merong accountability sa part ng naka-aberya sa inyo. Pero yun lang, mag-subscribe tayo sa talagang registered na businesses. Well, actually, yun din ang naisip ko na pamamaraan, no? Para mahikayat pa yung mga dagiti kailan tayo nga tumulong. Amo yung makisarsarita tayo iti local government units yan, dagiti local executives tayo, nga ibagbaga tayo nga talaga nga dapat kat dagiti taga La Union iti umuna nga makari na daya aramidan tayo panggap iti turismo. So nga no dagiti ko trabaho nga available para kadagiti lalo dagiti no dati aganda ti business establishments ito nga suporta ti tourism dagiti tattao tayo dito La Union ti umuna kuma nga maigkan iti opportunity. Tapno isuda mo iti mabalin nga makaibaga nga talaga nga dito La Union ket mariknada iti panagkaykaysa tahanda nga maliplipatan isu. Dapat si tayo ti umuna nga makarik na ti benefits of tourism. Sige po, Garod. As we close this conversation, we emphasize po ulit dagiti kapanunutan iti biyang iti executive ni Apo Governor Mario Ortega and of course iti biyang met iti legislatura headed of course by Apo Vice Governor Eric O. Sibuma and of course our Committee Chair for Tourism BM Eliza. Call for unity sa ating mga Well, idi amo tayo mat nga idi day one nga nagtugaw ini governor ket talaga nga bagana nga dapat agkaykaysa tayo. Tano amo yo laeng di ay La Union agkaysa naggapo kini governor. Isu na ti kumbaga so ti brainchild di nga ka isu laeng iti sinurot tayon. Ta siguro babaan ta idi daytoy napalabas ket saan nga nasayaat iti napasama kung normal mat di ay ta syempre ti tattao ka agpili. You really have to take side. Ngem tatagarod nalpas ti jayon. Kunana ni Governor nalpas ti jayon, adadtoy tayon, so nga let's now unite for a better and progressive maysa nga La Union. Yeah. Dadagdagan ko na lang kasi after, syempre, after a change of administration, merong medyo madugudugong transition. But after that, we can expect na smooth sailing na sa lahat ng sector, including the tourism sector. So, I think yun nga outside of, yun palang mga ine-explore natin na activities outside of surfing, na merong tuloy-tuloy na activities para tuloy-tuloy din yung flow ng tourism ay mga turista dito. Doon pa lang, 'di ba, napakaganda ng panimula. So, yun lang. I think there are exciting things to come and there's much to expect in tourism dito La Union. Wow, okay. So, agyaman kami man ng launay, Apo Board Member Eliza Cristin Sibuma, the Committee Chairperson for the Committee on Tourism in the Sangguniang Panlalawigan. And of course, Sir Ramon Torres, our Provincial Administrator and the Officer in Charge of the Provincial Tourism Office. Daytang rod, Apo, iti La Union, agkaysa, talks and thoughts from the capital. Agyaman kami, Apo.